mu gihe drone z'intambara z'Uburusiya zikomeje gusenyagura ibintu muri Ukraine nko kuri izi tariki 14 z'ukwa 10 2025 ubwo drone yaturukaga mu Burusiya ikaza muri Ukraine gasenyagura inyubako ikayitwika ikayikongora ikahindura ivumbi. Ubutegetsi bwa gikapitaliste mwisi bwo bwibereye mu bikorwa byo gutangaza amahoro mu burasirazuba bwo hagati, kandi bwari bwarahereye kuri izi ntambara zihuje Uburusiya na Ukraine buvuga ko buzazishyira iherezo mu gihe buzaba bugeze muri White House ku ruhembe rw'umuheto. Mbese aya mahoro buri gutangaza mu burasirazuba bwo hagati ya Israel na Palestine niyo ya nyayo. Umvuko Bwana Donald Trump, umuyobozi cyangwa se umutegetsi uri ku ruhembe rw'umuheto muri White House, uhagarariye agashoka kitwa Repubulika muri ubu butegetsi bwa gikapitaliste mwisi, avuga ko yagaruye amahoro mu burasirazuba bwo hagati ya Israel n'umutwe wa HAMAS ushyigikira kandi urwanira ubwigenge bwa Palestine. Ati "There is peace in Middle East" ni ijambo ryatangajwe na Bwana Donald Trump, umuyobozi w'ishyaka rya Repubulika mu butegetsi bwa gikapitaliste mwisi. Iri shyaka akaba ryo riri ku ruhembe rw'umuheto muri White House, mu gihe ubutegetsi cyangwa se iri shyaka ryari ririmo ryiyamamariza kugira ngo rigaruke ku ruhembe rw'umuheto muri White House, ryatanze imbwirwaruhame ry'uko rizashyira iherezo ku ntambara ziri kubera hirya no hino mwisi, mu gihe kandi rizahera kuzihuje Uburusiya na Ukraine, kandi ngo nizihuje Israel n'ibihugu by'Abarabu, yewe niziri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa imbwirwaruhame yatangarijwe isi yose, uku niko mu burasirazuba bwo hagati ubushyamirane bwari bumaze imyaka 2 buhuje Israel ndetse na Gaza. Kuri ubu habayeho igikorwa cyo guhererekanywa imfungwa z'intambara ku ruhande rwa Israel ndetse no ku ruhande rwa Gaza. Ibyo biravuga iki? Aha ni ku isi y'abira wahageze. Isi y'abira ari ijambo rifite amagambo abirarigize, urumva mu isi ndetse na Bibiliya. Niyo mpamvu hano uzahumvira ibyabaye ndetse n'ibindi birimo biba n'ibindi bizabera hirya no hino ku isi, byose bifite ireme ku buhanuzi bw'ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Intego y'isi y'abira ni ugusomera mwene muntu ibimenyetso by'ibihe kugira ngo arusheho gukora iby'Imana ishaka, amaze kuhereza azabane n'Imana yacu iteka ryose ubwo isi iri bugufi gushirana no kwifuza kwayo. Kugira ngo twumve iki ibyo bivuze, reka nkwinginge mu gihe tugarutse ku murongo wa 10 w'igice cya 21 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka, kugira ngo twumve icyo bivuze. Nkwinginge winjane like ukande kuri iki gikumwe kireba hejuru, kugira ngo izi internet zibashe kwemera isi y'abira kugeza ubutumwa kuri benshi, turebe ko twazarokora benshi bakazahunga umujinya uzatera. Uwo murongo ugiragira uti, arongera arababwira ati "Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami." Ibi ni ijambo Yesu yabwiye abigishwa bari ku musozi Elayono, ariko babwira ibimenyetso bizagaragaza ibihe bya nyuma ko hazabaho intambara n'ibishyitsi n'imidugararo. Babwira ati "Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami butera ubundi bwami." Mu kubaho k'ubuhanuzi Yesu yavugiye ku musozi wa Elayono kuri uyu mwaka wa 2023 mu gihugu cya Israel, baherutse kuryama babyukira mu midugararo itavugwa. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2023 ubwo umutwe wa HAMAS ukorera muri Gaza ndetse n'abandi banyepalestina bibumbiraga hamwe bakagaba igitero mu majyepfo ya Israel, bakashimuta abantu bagera ku 1,200 bakajyanwa muri Gaza, bamwe bakicwa abandi bakagirwa imfungwa z'ubwo bushimusi cyangwa z'iyo ntambara. Israel nayo yahereye kwihaguruka mu bitero bikomeye cyane, nk'uko Yesu yari yarabivuze ku ishyanga rizatera irindi shyanga, yewe n'ubwami bugatera ubundi bwami. Ibitero by'indege mu kirere yewe n'ibimodoka by'intambara ku butaka byahereye ko byambuka bigaba igitero kuri intara ya Gaza ndetse no kuri uyu mutwe wa HAMAS, hagamijwe kubohora abaturage ba Israel bari bamaze cyangwa se bari bamaze gushimutwa n'uyu mutwe wa HAMAS, bakabagira imfungwa abandi bakabica. Uko niko ibitero byakomeje kuzamuka intambwe ku yindi, intambara irazamuka, imiturirwa muri Gaza irasenyuka,
babishyira hasi, yewe n'abandi barapfa benshi cyane nk'abajenerali bari bahagarariye umutwe wa HAMAS, benshi bagwa muri ibi bitero bya Israel. Kugeza amaginga ya intambara yari igikomeje icucumuka, ariko ubutegetsi bwa gikapitaliste mu isi uko bwari bwaratangaje yuko ngo buzatanga amahoro, ayo amahoro agasasekara mu burasirazuba bwo hagati, niko bakomeje gukina diru y'uburyo bagomba kuzana amahoro kugeza kuri izi tariki 13 z'ukwezi kwa 2025 hasinywe amasezerano yo guhagarika intambara kandi hagakorwa n'ibikorwa byo guhererekanya imfungwa z'intambara. Iki gikorwa cyo guhererekanya imfungwa z'intambara HAMAS yemeye kurekura abayahudi bagera kuri 20 yaribitse. Uku niko babahereje aya modoka za UN kandi zabakuye mu bice bitandukanye bya Gaza, zirabatwara zibashyikiriza leta ya Israel. Naho abanyagaza bagera ku bihumbi 2 Israel yari yaratwaye ikabagira imfungwa z'intambara muri Israel, nabo batwawe n'imodoka n'amabisi agera kuri 20 barabatunda babajyana iwabo muri Gaza, ariko batahera mu matongo y'ibisigazwa by'amabombe y'indege n'ibimodoka by'intambara bya Israel zagabye kuri ubu butaka bwa Gaza. Mbese ko hatangajwe amahoro muri ubu burasirazuba bwo hagati, ni koko amahoro aragarutse. Ishyanga ntirizongera gutera irindi shyanga, n'ubwami ngo butere ubundi bwami. Umurembyi yaravuze ngo ntabwo izi ntambara zizashira, nta nubwo amahoro azahora, keretse Yesu ubwe nizira agatsembaho urupfu n'ibyaha. Mbese ubutegetsi bwa gikapitaliste mu isi nibwo buhindutse Yesu wo guhagarika izi ntambara mu isi. Ni iki kigiye gukurikiraho? Reka nkwinginge mu gihe nk'isi yabira tugiye gukomeje gutunga itoroshi hirya no hino ngo turebe ikigiye gukurikiraho, niba intambara koko zirangiye kandi amahoro akabagarutse. Nkwinginge upyonde kuri subscribe kugira ngo utazabura notification z'isi yabira zikomeye menyesha isi ivuye naho igeze naho yerekeza, kuko ibi ni ibimenyetso bigaragaza ko isi iri bugufi gushirana n'ukwifuza kwayo, ariko abakoze iby'Imana ishaka bakazabana n'Imana yacu iteka ryose. Kuko mu gihe iki gikorwa cyo guhererekanya imfungwa cyabaga, HAMAS nayo nk'umutwe wagabye iki gitero kuri Israel wari uhagaze ku mirongo yabo n'intwaro zabo n'impuzangano y'imyenda yabo, bavuga bati turacyahagaze bwuma, turaha turakomeye ntaho tugiye, nimudukinisha bivuze ngo tuzabasya tubahindura umucanga. Ninde uzabasha guhagarika izi ntambara za mwene muntu ngo zicike burundu? Yesu yavuze ko zitazashira, n'amahoro ntabwo azahora keretse ubwe nizira agatsembaho urupfu n'ibyaha. Mbese ko hatangajwe amahoro mu burasirazuba bwo hagati kubera amasezerano asinywe hagati ya HAMAS na Israel, ikibazo cya burundu cya Palestine na Israel nacyo kirarangiye. Iyi ntambara iraza kurangira gute? Ni iki kigiye gukurikiraho? Ko hatangajwe amahoro hagati ya HAMAS ndetse na Israel, ikibazo nyamukuru cya Palestine na Israel cyo kibonewe igisubizo. Isi irashirana n'ukwifuza kwayo, ukora iby'Imana ishaka azahorana n'Imana yacu iteka ryose. Reka ngwinginge mu gihe tugiye kureba ikigiye gukurikiraho ukanda kuri subscribe utazabura notification zikumenyesha aho isi igeze, utazatungurwa n'umujinya ugiye gutera isi, kuko isi iri bugufi kugira ngo ishirane n'ukwifuza kwayo. Ni nk'isi ya Bibiliya, natwe turi hano kugira ngo tubabwire ikigiye gukurikiraho hagati y'ikibazo cya Palestine na Israel. Shalom shalom, turabakunda.